muri kano karere k'ibiyaga bigari karangwa mu bwiza nyaburanga butangaje, imisozi itoshye n'ubutaka bwuzuye amabuye y'agaciro, hari ikintu kimwe gikomeje kubura nk'urushinge rwaguye mu gishanga: amahoro arambye. Umwuka mubi wongeye gututumba, urusaku rw'amasasu n'imbunda nini bikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe imishyikirano yari yitezwe gukemura ibibazo yasubiye inyuma nk'isabune, muri iki cyumweru amaso yose y'abakurikirana politike mpuzamahanga ahanzwe umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Aha niho ubuyobozi bwa Donald Trump bwafashe icyemezo gikomeye cyo guhamagaza impande zihanganye, Kigali na Kinshasa, kugira ngo zihabwe gasopo n'ibiganiro bikakaye ku mahoro akomeje kudindira mu burasirazuba bwa Kongo. Ihamagarwa ridasanzwe mu ngoro ya Washington. Ubusanzwe iyo abayobozi bakuru b'ibihugu bahamagaye i Washington biba ari ibirori bya diplomasi, ariko kuri inshuro ibintu n'ibindi bindi. Uyu si umwanya wo gusangira divayi n'ibitwenge, ni umwanya w'ibiganiro bisharira, mu gihe abaminisitiri b'ingufu bazaba baturutse impande zose z'isi no muri Afurika bateraniye i Washington mu nama ngarukamwaka yiga ku by'ingufu Power Summit. Hari inama ikomeye y'ibanga kandi yuzuye igitutu izaba iri kubera mu mfuruka z'ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, State Department. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwarambiwe umukino uri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yizewe aturuka mu nzego za diplomasi yemeza ko haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi bakomeye bategerejwe i Washington. Iyi nama ije kuba iya mbere ihuje impande zombi nyuma y'itariki ya 2 Werurwe, umunsi utazibagirana, aho ibiro bya Amerika bishinzwe imari US Treasury Department byafatiye ibihano bikomeye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abasirikare bakuru bane b'u Rwanda. Iki ni igihe cy'ukuri, nta mpande zishobora gukomeza kwihisha inyuma y'amagambo meza mu gihe abaturage bakomeje gupfa umusubirizo. Washington irashaka ibisubizo kandi irabishaka nonaha. Isesengura rya gihanga ku mpamvu z'iyi nama. Intumwa zitezwe muri nama ikomeye, nubwo ibiro by'ibihugu byombi bitaremeza ku mugaragaro urutonde rw'abazabyitabira. Amakuru acicikana yemeza ko izi ntumwa zizaba zigizwe n'inkingi za mwamba. Ku ruhande rw'u Rwanda hategerejwe Mauro de Lorenzo, umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame, ndetse na Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye bwa gisirikare mpuzamahanga mu Rwanda. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hategerejwe intumwa idasanzwe ya Perezida Felix Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Ku ruhande rwa Amerika abahuza ibiganiro bizayoborwa n'abayobozi bakuru baturutse mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano, White House National Security Council, ndetse n'ibiro bishinzwe ibikorwa bya Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, State Department, Bureau of African Affairs. Muri ibiganiro hazabaho guhura mu buryo bw'impande zombi, bilateral talks, Amerika n'u Rwanda ukwabyo, Amerika na Kongo ukwabyo, ndetse n'ibiganiro by'impande eshatu. Ibihugu byose uko ari bitatu bicaye ku meza amwe. Inkote y'ibihano n'ingaruka zabyo mbere y'uko inama iba. Umwuka wamaze kwangirika cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunze urutoki u Rwanda zirutwerera gushyigikira inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice binini bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibintu Leta y'u Rwanda yakunze guhakana yivuye inyuma. Nk'uko byatangajwe n'intumwa z'u Rwanda, ntizahwemye kugaragaza kutishimira uku kwitiranya ibintu, zivuga ko ibirego bya Amerika ari ukuyobya, disguided US criticism. Nyamara Amerika yo ntiyagarukiye mu magambo gusa, yahagurukiye guhana, kandi ibihano byatangiye kurya icyasha mu mikino n'ibihano biremereye. Itariki ya 2 Werurwe yasize icyuho, byageze naho ingaruka z'ibihano bya Amerika zirenga imbibi za politike zikagera no ku mikino ikundwa na benshi. Ikipe y'igihugu y'icyitegererezo y'ingabo z'u Rwanda, APR BBC Armée Patriotique Rwandaise Basketball Club, yikuye mu irushanwa rikomeye rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryo muri 2026 kubera ibi bihano. Ibi byerekana ko y'abanyapolitike bananiwe kumvikana, urubyiruko ndetse n'imikino ari byo bihababarira bwa mbere.
ariko ibishobora kuba ari intangiriro gusa. Hari ibihano bikomeye bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura igitebo cy'ibihano bishya bishobora kwibasira urwego rw'ubukungu bw'u Rwanda. Ibihano bivugwa ko bishobora gusohoka mu kwezi gutaha n'ibi bintu bidahindutse. Bishobora kwibasira amabanki amwe n'amwe ndetse n'ikigo gikomeye cy'ubucuruzi Crystal Ventures. Ibi biteye inkeke kuko byahungabanya bikomeye ishoramari n'iterambere ry'igihugu. Amakosa y'i Kinshasa n'ibara ry'Igoma, ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ni shyashya? Igisubizo ni oya. Nubwo Amerika ishyira igitutu kinini ku Rwanda kugira ngo ruhagarike icyo yita ubufasha bwarwo kuri M23, Kinshasa nayo ntiyakuweho amakosa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikozwe igitutu ndetse ikabazwa amakosa akomeye yo guhubuka mu mirwano. Vuba aha ibintu byafashe intera mbi cyane ubwo igitero cy'indege itari mu pilote drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyicaga umukozi w'umugiraneza ukomoka mu Bufaransa wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF mu mujyi wa Goma. Iri bara ryatumye amahanga ashyira mu majwi imyitwarire y'igisirikare cya Kongo idaha agaciro ubuzima bw'abasivili n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Washington iri mu gihirahiro. Banyampinga ba politiki Washington bafite impungenge zikomeye ko gushyira amakosa yose ku Rwanda n'inyeshyamba gusa bishobora guha icyuho n'akabaraga ingabo za Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo zirusheho guhungabanya no gukoresha ingufu z'umurengera zititaye ku baturage. Nicyo bita mu rurimi rw'amahanga blank check. Guhagarika igitutu kuri umwe ukagiha undi byatumye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwumva ko bwigize kagarara mu mikoreshereze y'imbunda ziremereye. Izi drones ndetse no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR nubwo inkuru yacu itabigarutseho cyane. Dore ishusho y'ibigiye kubera i Washington muri iki cyumweru. Igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Rubeya azakira igitutu kimusaba ko Leta y'i Kinshasa igomba guhagarika ibitero byibasira abasivile kandi ikerekana ubushake nyabwo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yari yemeranyijwe mbere, harimo no kwitandukanya na FDLR mu buryo bweruye. Gukoresha drones mu buryo buhitana abakozi ba Loni ni umurongo utukura Amerika ititeguye kwihanganira. Igitutu ku Rwanda. Mauro de Lorenzo na Brigadier General Patrick Karoretwa bazahura n'ikibazo gikomeye cy'ibihano bimaze gufatirwa igihugu n'ibiri mu nzira. Bazabasabwa gutanga ibimenyetso simusiga ku Rwanda rutitambika mu mahoro y'akarere, kandi bagahangana n'iterabwoba ryo gufatirwa ibihano ku bigo by'imari nka Crystal Ventures. Ibintu byahindura isura y'ubukungu bw'u Rwanda mu buryo butunguranye. Umuhuza Trump administration. Ubuyobozi bwa Trump buzwiho kudaca ku ruhande, ntabwo bizaba ari ibiganiro bya diplomasi byo kurya iminwa. Hazaba hagamijwe kureba ninde ufite iki, ninde utanga iki kugira ngo amahoro agaruke. Mu gusoza, ese amahoro arashoboka? Uko guhamagazwa Washington si igikorwa cyoroheje. Birekana ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo cyarenze imbibi za Afurika ndetse n'akarere kikaba kigeze ku rwego aho ibihugu by'ibihangange byumva ko bigomba kwinjiramo n'amaboko yombi. Aho inzove byizirwaniye ibyatsi nibyo bibabara. Abaturage b'Igoma, Rucuru, Masisi, Minembwe no mu nkengero baracyarara Rwanambi. Ikibazo nuko niba ibiganiro bikomeje kunanirana, isura y'akarere ishobora guhinduka cyane. Iki cyumweru cyategerejwe Washington gishobora kwandika amateka mashya, haba mu kugarura amahoro binyuze mu gitutu kitari kimenyerewe, cyangwa se kigakura isunika n'ikurura ry'ibihano byasiga isura y'akarere yangiritse mu by'ubukungu na politiki mu myaka iri imbere.